Assalamualaikum, hurmatli ko'ruvchilar. Boyamon bozoridamiz. Mana Ishoq Po'latxon oila aymog'i. Qadamjoy rayonuna qarashdi. Qisqa jarnamamizdan keyin bu yoqda cho'ng mallarni tartdik. Hozir bu yoqqa talpan ichiga kirib, sizlarga mayda mallar tartib ko'rgazib ketamiz. Moskvada mingdan yurgan ekanlar. Ушул биздин klinikага qayrilsаңыздар. Men aytgan klinikagacha sizlarga so'non. Siz anda kaçıp durunuz da обществени tartib tutam da. Итак, o Bazarkom'un talabı menen tartib tutat bu. Nege öçürөмүн men? Öçürбөймүн, baştan tartpаймын дагы. Ташы видео кетип туtat. А если талашсаңыз, базарга чыкпай эле коюшуңуз керек болот анда. Бардык эле адамдар видеого чыгат. Бардыгыз караңмы? Муну акам аз мен тартпа, бул акам тартпа, бул акам тартпа, бардыгы мен тартпа десе онда билбейм, көрүүчүлөргө мени тартаман да. Муну тартпайм, путу тартып жүрөм мындай кылып. Кызга кызык экенсиздер го. Бардык эле өзүнүн правасын кое берет. Общество жерде бул жерде. А когда сизди коргонуңузга барып, сизди тартпай койсом, ошондон какой бекерчилик бул жердечи? Вот именно өмүрөкөн суранчы менен мал базарды көрөк тарт дейт. Болсо ушул видеону көргөзүп коюңуз эртең. Бул бит претензия койбой. Туурабы урматтуу көрүүчүлөр? Ушундай адамдар кээде вот тасканын чыгарат. Кеттик анда болсо, жүрүңүздөр. Базардагы кызыктар. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Акабыз мана сурап атат, эң кызык жерге келдик. Болду. 15,5 миңге болду. Кошкор козу, а? Кошкор козу. 15,5 миң. Өзү алып чыгып алуучу бул жак өзү алып чыгып кетет дейт. Акабыз бул жак болсо бул жак тырыш дейт. 20 сомго дейт мына акабыз. Сүйлөшүңүздөр эм шунчалык бузбай. Бериң майлы. Бериң майлы. Сода бузулбасын. Бузулбасын майлы. Алың. Карман колду. Бузбаң соданы. Баллы мынакей мына. Баллы. Бар болуң ака. Март ишини кылдыңыз. Баракат табың. Сиз ама күчтүү экенсиз. Күчтүү бизнесмен экен бул да. Көрөмө мектебин зам директору Болду. Я өздөрү каяк өздөрү? Бизнесмен дең а? Бизнесмендер ушинтип байыт дең, майлы. Баракат табыңыздар а? Себепчи болуп калдык мына. 15,5 миңге кеттиби? Ошондо, а? 15,5 миңге кетти мына. Assalomu alaykum. To's qo'shqor qancha bo'ldi? 30 ming kami bor, ha? Bog'ilgan qo'shqorlar ekan, mana hurmatli ko'ruvchilar, cho'ng qo'shqorlar ketdir. Qo'zilaringiz qanchadan aka? Mana dumbul tartib. Bu dumbul akani aytayotgan bu akamiz ekan mana aka. Qo'shqorlar qanchadan bo'ldi aka? Qo'shqorlar şerikler satıldı. 10,5dan. Irg'achilarmi? Bitta kalmışlar. Bir ö kaldı ha? Bunlar çekilmeden kemi var. Narkolik. Bunu ortaçaları. Bunlar 14'ten kemi var. 14 mingdan kemi var. Уже жетелегенге жарайбы булар? Той топпа башталды дегендей. Жакшы. Төргө отуруп алсаң 3'te отурасың да бар. Бали, бар болуңуз. 14 миң. Как раз мана жун алынгандар көргөзөлөр. Бош. Ассаламу алейкум. Канча болду ака ушулар? Канча миң? Кемі бар. Мен сурап атам. Экөө калдыбы? Булар каяктан келген? Нокат, а? Жакшы. Мүйүз өсө турган кошкорлор экен, а? Жок. Мүйүзү бар го, мүйүзү. Калабы? Сиз канча болдубу? Мынабысы. 27 миңге берип бар. Канчадан болуп калат ошондо? 27ден болсо 13,5дан, а? Ана малды караңыздар базарда. Ой, мал көп. Ушу мени тартпа деген акалар.
Kichine үйрөнүңүздөрчү базарга келгенде meni тартпа деп. Так базарда жүрөсүздөр. Эме да басылып айткан бул жагы мына кеттик. Кайсын сүйлөшүп да, общий сүйлөшүп да. Канча баш экен? 20. Канча миң болду? 20 баш коз экен. Ыргачы эркекпи булар бар? Эркек козулар 20 баш 11 миңден сода болуп жатат де мына. 11 миң сомдон сүйлөшүп аткен. 20 баш. Курт-пурт жокпу, жакшыбы? Чоткий. Yaxshi qildi. O'ylanma. Чоң отада текшерип коюп атат. Канча болду жылдас? 13,5 миң, я? 7,5 болдубу? Ар бир, а? Ыргачы козуларбы? Ыргачы козулар 7,5 миңден болуптур. Кочкор канча болду ака? Кочкор канча болду? Qo'chqorni sen yaxshi qarasang anan keyin pul qilamiz. Vay, ana qarasang. Men sizni shu atay orqangizdan kelsam, nima qilasiz? Qani qo'limda golosin ancha. Shuni aytsangiz. 25 mingdan keyin. 25 mingdan kemi bor, ha? Yaxshi. 20. Nezga kichkinakayroqlari kerak. Aka, shular qanchadan bo'ldi? Bunalarmi? Bunavi. Bunasi. Ha, bularchi? Bular 14-15 dan. 15 dan, ha? Cho'ngroq-cho'ngroqlar ekan, ha? 15 mingdan ekan mana qo'chqor qo'zilar mana 14 ming 15 mingdan mana. Qattar. Qo'chqor bunday bo'lib turchi, boshini tortib olayinchi bunday turing. Taqo'ng, qo'yaver, o'zingiz qashib turaveringiz. Qo'chqor qo'zilar. Hurmatli ko'ruvchilar. Aka qanchadan bo'lib turishlar? Sizga qaraymi? 14 dan bergan. Bardi qo'chqorlar, ha? 14 mingdan ekan buni. Juni ham olinadi bularda? Bu yil olinmaymi? Kebriki juni olinganlar ham juda turibdi. 15 ming deb yarımdan kami var. Qancha bo'ldi aka shul? Javob shiba bo'ldimi? Qancha bo'ldi shul? Suralgan ba. Qo'chqormi? Mana bitta 10 ming. Ha, 13,5 ming bo'ldi endi. 13,5 mingga borib tur. Takada? Qancha bo'ldi? Turaver. Ya, mana bosinda aytib qo'yingizlar. Aytilishi qancha bo'ldi bu? Surashdi-ku? 7 ming. 7 ming, ha? Angorechkilarchi? Qancha bo'ldi aka angorechkilar? 10 ming kam bor. 10 mingdan kami bor ekan mana. Ha, yaxshi. Sutli echkilar kelibdi. Sotib qo'ysalar. Qancha tushasiz? Qanchaga surashdasiz? O'tib bersangiz olaman. 200 o'tib berdim. Qanchaga suradingiz? 3800. 3800. O, YouTube. To'pga sotib olib berdim 3800. Qadamja media. Qandaysiz? Buni olib keldingiz-mi? Qancha bo'ldi bu? Serka-da? 12 ming. 12 ming bo'lib turishi. 12 ming. Yo'q, buni so'ygan bo'lganman. Assalomu alaykum. Ha? Ha, shu ozmoz. Endi jonga chiqdim-da. Qancha? Angor serkeler mana 14.300 dan berilib turma, qarangizlar. Uchovi. Yaxshi. Cho'ng ekan. Jundorda qimmat bo'ladi bularda? Angor echi. Egiz uloqlar ekan buna. Qancha bo'ldi egiz uloqlar? 10 kundan beri. Ya mana egiz. Qancha ming bo'ldi? Do'stasini 3tasini 6 mingga berdim. Uchovini, ha? Enesi bormi?
Mınaçı eçki serke bu. Eçki ken. Kança boldu aka? Ya. Kança boldu şu serke degeniniz? 13 kan. 13 bin kemi var. Yaxşısınız. Salam aleyküm. Serkan. Azmaz baştalgıç. Men daha kichine kıymıldayın dep. Bir ay oldu çıqqaныma. Assalomu alaykum boy. Bu yerda aralashmi? Ya bu yerda 5-6 ta odamlik bor. Aa, yo'q emesi, echki, serke. Ana şu hakada 4000 kaldı orası bak. Qaysini? Munona? Munona. 4000 ga olib. 4000 ga olib turibman shuni aka. Şavlak aka. Nasib qilsin Shavlaqa. Eng yaxshi. 4000 ga. Ajoyib lekin oldi. Tandachi qancha ekan? Ulochi menda tanladim buni. 16 mi? Voy. Manqalari og'ib ketadi. Qayerdan keldi bular? Ko'ktaladan kelgan buni. Qo'chqor qo'li bardi qo'chqorlar ekan. Qo'zilar qanchadan bo'lib qoldi aka? Qo'zlar 15 ga yetayin deb qoldi. 14650 so'm so'radi. Общий va? Qancha bosh bo'ldi? 20. 20 tasi 14000. Qanchadan bo'ldi? 14650 dan. 650 dan 293000 bo'ldi. berilelaga 14650 dan 20 bosh qo'chqor, tegiz qo'chqor qo'zilar. Boydi xona. Ha, mana boydi. Ha, yaxshi. Ey, Ha, jo'nla qo'ying. Sette tortadigan. Qayerdan keldi aka qo'chqorlar? Olg'adan keldi, olg'adan. Alg'adan, ha, yaxshi. Bozoringizlar bersin. Bozoringizlar bersin, bozoringizlar bersin. Jalpi bağ oldu aka? Qancha mingdan bordi? Oldu 16 lira kaldı. Kichiklarchi? Negeler 8. Yok, para Bordi erkek ha? Vardır erkek. Qo'chqor qo'zilar mana 3 urg'achi bor ekan mana. Yaxshi. Okey. Bozor. Qo'zilar. Juringizlar bizlarga o yoqda cho'ng qo'chqorlarda ko'rgazib ketaymi. Men o'zim dag'i olayin deb qiziqib juraman bir qator kishini. Ah! Ya bir minut ketib o'tadi. Assalomu alaykum do'st. Qancha bo'ldi shu qo'chqoring? Aytilish qancha bu? 40 ming ekan. Paroda Alatovo qanday? Isar qo'chqorlar ekan, ha? Assalomu alaykum. Isar qo'chqor ekan. Uruqqa qo'shiladi, siznikimi bu? Telefon nomer aytib qo'ying. Xolasangiz. Telefon nomer 770 menen 68 82 82 66 772 menen 68 82 66 nomerinden çalыңыздар. Uruqtuqa da emin oldu ha? Qancha tish aldı? Hazırasa tapak geldi 3 diş var. 3 tish. 4 tish ekan mana. Yaxshi, bu yoqda. Qo'lni julib olamdi dedi mana. Soda qatib ketdi, soda. Yergiz veririz. Qanchaga so'rashdi? 12 var. 20 Bergisini mi? 19 19,5 mana. 20 de buna. Aka buna qo'chqor qancha mingga bordi? Assalomu alaykum. Sola Golbek. O şehirge satıldı 38 bin. Qaysi? Qizil ha? 4 yaşar, 2 yaşar. Bular paroda qanday paroda? Bişkek'te. Bishkek. Ushuni hozir qancha deysiz? Qancha mingga berildi, berildi deysiz? 40 lira otağız. 40 ha? Nargi 38 ga sotildi. Qizil ha, buna. 38 mingga sotilib turib shu tug'anlar buni. Okay. Erkek ırgaç aralashpi cho'ng'ata? Erkek ırgaç aralashpi? Qanchadan erkek qo'zilar, qo'chqor qo'zilari?
Kızıl kıyana ya. Surat 42 bin. Kayaktan geldi. Qaysi жақтан? Оқынадан келді. Е, бәлләнеке болсын. Жалпы баа болды ма? Жаулық баян болған. Жаққа баян болды. Жаққа баалар қаншадан болды мына мыналы боздор ашылар. Шулар қошқор екен. 15, 14. Майдарағы 10, 12. Оқынадан келді дең, а? Оқынадан келді. Сарталадан. Лайлақтан келді. Оқынаныкы жақшы. Айдап бақтыңызда ма, бер жаққа күнгөйгө эме. Жақсы, жақсы. Бар болуңуз мына, чоң ата бар болуңуз. Базарыңызды берсин мына, оқынаш чоң атабыз мына. Қанша бұл жерде азыр? 19-20 бар. 19-20 ата бар екен, жақсы. Дос, қанша минге барды қошқорлар? Мен сізді итак тартпам қыжалап болған. Қошқор тұрғанда сізді меге тартағыз, Айтың? Жақсы болды. Зор. 40 минге 40 миңден болып тұрушылар мұны. Бұл қанша болды? Байаке, білбедіңіздер? Чоң қошқор екен, чоң қошқорға қызыққан әкелеріміз, бизнесмен әкелеріміз мұна көріп қойырестер мұна. Қошқордың ең додалары ұшыл жерде. Мұна қошқордың додасы тұрады тағы бір. Қанша минге барды бұл? 40 минге, қазір. Күлдіріп қойды, сіздерді сұта тұрасыздар сөйтті. Маңайды бар біраз көтеріп, Бұл не деген парода? Қанша тіш болды ма? Шонысын білесіз бе? 4 тіш болып тұр мұна, құйрықтары жақшы. Ака, шуға қанша менет кеттім бағышыңызға? Бақтыңыз деймін, туралы? Бақпадыңыз ба? Жақшы. Бары бір 3-4 ай қармадыңыз да туралы? Жақшы, базарыңыз берсін мұна. Негізелі өз ең чоң қошқырлар ұшы жағаға келеді. Базардағы қызықтар каналға қатталып, лайк басып қойыңыздар. Өз-өзіге деле мал қарайлы, біз кішінекей рағынан эле қарайбыз, мұндайларға дух жетпейді бака. Жақшы дуақ тұрсаңыздар, бұйырса шындай чоң қошқырларды алып бағыш бізге де насып етсін, лайк басып қойыңыздар.